Yosika, tepuk tangannya mana? Tepuk tangan untuk kakak Yosika terus. Oh luar biasa. Iya, inilah Yosika, bocah kodok terkenal di kota Ponorogo. Oke bos. Oke, kenceni. Kang Yosi jeruk kono. Ora popo. Rosa. Rosa. Ora sido. Ora sido. Hop, dibuka nih mas. Awas. Halo, saudara Kang Yosi, bocah gadang terbaik yang Ponorogo, menghibur kita semuanya. Oh,
hati-hati. Oke, tepuk tangannya mana? Luar biasa. Iya, iya. Kita dihibur. Oh. Oh. Iya. Awas golek apa Kang Yosi? Golek apa ku tengah kono Kang Yosi? Iya. Oh. Arep golek sendenan to. Oh, iya. Bocah kok ganteng kok. Oh no. Oke. Iya. Siapa? Iki lho Kang Yosi. Kuwi bocah ganong Ponorogo. Sapa ya ora kenal? Heeh. Padha putu to karo Kang Yosi. Oh, bakul. Masih bakul Banyu Barat. Halo, Banyu. Sapa tuku gratis? Apa tuku gratis oleh iki? Pak No, piye? Sabar, Bro. Sing urungane. Kadung, ayo dipayoni no. Kadung didol karo Kang Yosi kok. Bakul endi bakule? Iki kok ora sida. Saya doakan esnya laris. Amin. Apa yang pentolnya laris? Pentol bakule apa pentol sing dhuwur? Pentol yang atas sama yang ya terima kasih. Wah, sangat meriah sekali. Oke, Kang Yosi. Ini tanggapan di MTS 4 Ponorogo. Karang lu kidul Kang Yosi. Ya, jangan lupa kalau anaknya mau sekolah TK SD menginjak ke SD ini ke SMP nama SD SMP setelah SD dua nang MTS 4 Karanglo Kidul. dijamin jenengan mesti ketemu kula. Oke. Lek tanggapan rene Mas. Nggih matur suwun. Iki sing mayoritas ibu-ibu nggih. Ibu-ibu pengen pertulan kabeh. Saya sangat bangga sekali dengan MTS 4 ini. Amin. Karena saya alumni sini. Alhamdulillah. Juga Mbak Revanda juga alumni sini. Alhamdulillah. Selain menerima siswa baru, Iya. MTS 4 negeri juga menerima siswa baru. Ini kucingnya siapa? Ayo, langsung disambut karo kucing. Ini kucingnya Lek Parti ini. Lek Parti ini. Lek Parti yang enten lho iki. Parti ada. Enten. Ya, pokoknya sekolah MTS 4 negeri Pokoknya jos gados. Ojo lali murid-murid, bapak-bapak, ibu-ibu, besok anaknya mlebu kene. Oke, siap. Ya. Ayo sih. Dijamin enak reoke, enak apa-apane ya. Oke. Kita libur kembali. Oke, ayo sih. Makasih. Kita sambut untuk ibu adik keduanya Kang Yosi dan si kecil. Ya. Sifatnya kayak ini. Iya.
Ayo si. Iki Ponorogo Wifi Ya. nyawer. Oh ya, terima kasih. Bapak siapa namanya? Poniran. Direktur Ponorogo Wifi. Terima kasih Bapak Ponari Batuake. Oh, Poniran. Poniran ya. Terima kasih Bapak Poniran yang setelah. Heeh. Termasuk ngeten, Pak. Iya. Tiang ngukani termasuk sedekah Jatuh kejariah. jariah amal. Amal solihah. Ora bakal kelong duwite ning tambah Rezekine. Terima kasih Pak Sinten. Pak Poniran. Poniran ake. Nah. Itu Poniran Wifi. Poniran ada artinya, Pak. Oh, Poniran. Pak Poniran, Mas Poniran. Heeh. Oh, Poi Ponorogo. Ponorogo ganteng. Nih Bijaksana. Ran seneng. Ran seneng. Terus Poniran jenis panjangnya apa, Pak? Sini kemauan pun. Poniran soto. Berarti wongnya gagah ganteng seneng nyamoni. Terima kasih, Pak. Barokah kaya si. Lancar rezekine. Jenengan pengen lancar rezekine. Lek aku reokan ketemu aku jenengan nyangoni. Oke. Dongane Kang Yosi kuwi kabul. Aku seneng warga masyarakat begini, Pak. Guru MTS 4 Zat pokoknya ganteng-ganteng, cantik-cantik, sombong semuanya. Tepuk tangan MTS Negeri 4 Ponorogo. Iya. Hau. Iya. Ha. Iki jurus. Hop. Puncak galo. Ha. Sopo mas jenenge? Juna Arjuna. Ayo. Oke. Juna. Bocah sakmono kok pinter golek duit ya. Hei. Tangkes. Ayo. Pokoknya ayam tentrem kabeh. Iya. Awas. Tepuk tangan di lagi ya. Ya. Oh iya le, tak pengestuni ya kowe. Karo Marini. Paras. Akhirnya topeng mriki yo. Ngono. Topeng.
Ayo. Padha Robert kowe kenal ora Mas Kune? Kenal ora kae, Bang? Mariam. Mariam. Iki jenenge Mariam. Mariam ya. Bojone Kertajao. Oh, ya sinten? Jenenge Bayem. Bayam. Mariam bojone Bayam. Oke, Bos. Oh. Aman. Oke. Napa Arjuna? Oh, Kang Yosi Arjuna pengen. Sik. Kowe ning kene melu sapa? Kowe kelas piro? 4. Kacili sangmu piro? 5.000. Iki 50.000 kaken gawe aku. Jawaban 5. Niki 50 tak tabung tangga tuku PCR. Kok pinter man? Yo. Kok yo arep pengen PCR. Kaken le. Heeh. Bisa regane pirang puluh juta. Sangmu samono. Kowe ning kene melu sapa? Sampean. Ning ndi kon lek melu kena administrasi. Yo gak iso to. Terus sakjane. Oh. Kowe pengen kuwi. Piro? Ya, saurunge ndumuk kudu jungkir balik kaya Mase. Oke, Siap ora? siap. Siap. Dongakne kanggo sekolah kene piye? Sekolah MTS 4 Itu kan Karanglo. Arjuna. Mugi-mugi kelas MTS 4 maju. Oke, amin. Akeh sing njaluk mlebu kene. Oke, amin. Terus Terus siswa-siswine soleh-solihah. gurune cantik-cantik. Oh, ya aja guru sing wedok no, sing lanang pengen no. gurune gandeng. Pak gurune ganteng-ganteng. Tepuk tangan. MC-ne gantengnya titik. Asem. Oke, Arjuna. Saiki jungkir balik kayang sikil munyer-munyer. Ting 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 lalu diambil uangnya. Titip aku. Susu 45. Yo, Mas. Ayo Arjuna. So. Ha. Iya. Woi. Iya. Oh. Iya. Oh. Oke, diputar-putar dulu. Tepuk tangannya. Ayo laku. Kayak laku. Sing lurus. Dicek topengnya. Aduh, rasi kontak sama tikung. Yo, malah digorono aja mentok. Yo, kayak kok tekangan diri. Aduh, lo ada Juno. Aduh, capek Kang Yosi, lari aja. Neng kok kono. Ya. Kenapa Jun? Kayak mbak-mbak kayak ngepen awakmu. Dina kok ini, mulane kowe tak ngene iki tak gorono. Piye? Kesel kowe? Kesel. Terjogi kesel dhisik.
Kerja ki kesel dhisik baru oleh upah gitu Pak MC. Betul. Nyambut gawe sing Jar- tenanan Jar Basuki. mawa bea. Iya beo Yang ya. berarti Ya jaluk duit. ora. Awake dhewe kerja dhisik baru entuk opah. Aku mau ngono mergo nyapa lho. Menyapa adik-adik MTS kono. MTS 4 Ponorogo Karanglo Kidul. Saiki awakmu kayang tenanan jumo kuwi. Bareng ku tak tokne alumni cewek MTS kene yo. Mas,